co sam od njega naučila. Ljubit každého, bez razliki i pomagat. To se sam modli. To bi veliki od njega. Ja to robim tako. Veliko ekumensko srce, otvoren za sve hrišćane i sve ljude dobre volje. Okreme oca Romana, mi za nje možna dopolnic. On dal všetko od sebe, a ja le možem predložiti tam tu, ze on už teraz pokus i nehozen. V Novu Sadu sam prišel relativno mladi, imao sam 36 roki. Bol sam predtým 6 roki paroh u Lipovljanoh u Hrvatskoj i vez me vladika Bokatko poslal do Novu Sadu za paroha i prišel sam 14. julija 1968 roku. I moje peče sretnuce ljudmi bili tako se to i nezvyčajne. Ja prišel zeška 4 týždňa, tako poslije Novosadskog kirbaju. I prša nedzelja, ja služim službu Božju, razumiše, nakazoval sam. I poslije službe Božji ljudi ostali pri cerki, dočekali me i privitali i tak dalje. I teraz mi jedna žena govori, joj pa nocec, je taka šešljiva će vi prišli. Mi čuli će mama pricekići Ukrajinjec do nas na mesta panoca Bujili, on odhozi do penziju, ali teraz mi će prišli vi, a nje on. Ja prišel svoj usvojim. Tak sam prišel, tak mi prijali i tak sam 45 roki žil. Mi bili jedna zajednica i mi žili 45 roki, nje žili, ali eto vodzeli tu parohiju i celjeli eto i dobro i zlo, kotre se u život se slučuje. I ja ne možem ani jednim slovom povedz, že bi bilo neki nespodzivanki, konflikti, abo dejaki neporozumenja. Vše sme dobre še skladali, vše dobre išlo i koji co še zrobilo i to me raduje i to me ceši. A možem povedati, že som mal dobrých sotrudníkov, koho ja zamolil, da mi pomogne, gdje će mi pomahali. Či to boli crkovni odbornici, či to boli manastir šestroh služebnicov, je povedzme jedna šestra Josafata, od prvšovog dňa ponješka so mnou robi tu kolo cerkvi i robila i dalje robi, tak i crkovni odbornici koji će pravda menjaju. To už da je jedno 6. 7. garnitura, bo 5 roki tirva mandat crkovnog odbora, ali ja i šitskih znam jako šik animirac i šitskih povolac za ohoci će biti truzdeli robeli i oni to zešnje robeli. Malo sebe to tu dobrotu, hoć ho kto zamodli, to ja znam, bo on veljo robel drugim ljudom, pisal studentom nauki, profesorom kojakim. I već kad on mi je to daval čitac, nješicko, ali da ja mu prečitam, da on to čuje, će to dobre. Zato ja znam, že on bar sveljo pisao. I kto ho zamodlio, nikomu nigde nije odbil. On dal všetko od sebe, a ja le možem predložiti tam tu, ze on už teraz pokus i nehozen, lebo budeme vjedno dok može, takže je to ta ideja i mnje bila u šercu, znači to ta otvorenost gu všetkým hristijanskim zajednicom, gu ljudom, či vjernikom, či nevjernikom, i to u stvari tu sme še našli, takže ja i dalje dúfam,
že budem probovať dostojno zameniť oca Romana. Evo, pred 6 rokami sme snovali chor, koji je relativno dosta dobri i baš dobri. I to je jedan od ostatnjih mojih, ja da povem, podsahov uspešnih. A da ne govorim koji so druge, kojaki budovateljni angažmani, roboti, organizacijni, pa kojaki prohuljki. Jedna barz mila, moja robota, kotra nje barz dostatočno še udala, to je, že som ljem troh panocov pririchtal za panocov. Troh hlapcev kandidatov pririchtal za panocov. Udi pogledano, da že moram ljem 10 roki, tam sam 4, a tu na 45 roki ljem troh. A vi možete sebe zadumati, že sveštenikovi najmilše, keď on najde sebe zastupnika, alebo pomocnika, alebo predluži s tým človekom, kotroho porichta za takú službu, za takú robotu, že predluži jeho dilo. Nažal, to ti mojo trome novosadski, ani jeden je tu. Jeden u Italiji, drugi u Njemecke, treći u Ukrajini. Ali počeli, jakimiš s mojim zakladanjem, i ja bol tot, ktorý košik im dal tú zeku i ostaralo se, že by oni nečka boli panocove. To i mne, aj každomu panocovi, vjerojatno, baš velika radost i potiha, jakeček vyplnjenje životne zadače. Mám čustvo, že som ipak suvisno ukončoval svoje obowiązki, suvisno ukončoval svoju robotu, že smo ukladali celovo sebe do života tej našej zajednici, tej parohiji, uopće, nielen parohiji, ali i širše, i u kulturi, i procviti, i nauki. Bol som i novinar, jak i sami znate, bol som nielen dopisovateľ do ruského slova, ale vozil som i na radio emisiji. Ukrajinsku som vozil 9 roky. Teologiju som zakončal i istoriju u Minhenu, a već som nezakončal slavistiku istoriju umetnosti u Zagrebu i istoriju u Novom Sadu. Ja je profesor ekumenske teologije i bol som na skelo viših teologijnih školov profesor. Takže institut, koji je u Subotici u Novom Sadu, to sam do kraja, pred 2 rokami sam už prestao, već na protestantskom fakultetu u Novom Sadu, već na baptistični visoki školi u Novom Sadu. Čim kad sam vam načišel to ti 3 vjerski zajednici, rimokatoliki, protestanti, baptisti i tako, automatski sam uključen u ekumenizam. Uključen sam već i vjerski zajednici. I ja to preučoval i ja napisal
teraz neodluhuje vúze vjerojatno drukovane, 1800 vírských zajednicov. Nesem povedať sektoch, bo to tako pešoratívne meno, uredljive za njih, pošto u svojej slučnosti neuvredljive. To latinske slove, koje to znači šlizic, sekto sektare, slediti, šlizic. Šlizic jednu nauku, šlizic jedno učenje. Ali u našem štretku ono dostalo takvu intonaciju i konotaciju koja je tako uvredljiva i zato oni se, i ja sekam, jesam ih s tim povrediti, ja to isto ne hasnujem i tak dalje. Takže ja to slovo ne hasnujem. U Horvati imaju baš krasne slovo, velo ljepše od sekti, oni imaju šlidvi, abo hrvatski sledbe. Slediti. Pa otac Roman Miz ima 3 magistarska, to ti je kao 3 kornera penala. Ajde da mu damo počasni doktorat. I to je bila ta inicijativa koju smo onda zajedno razmatrali na naučnom nastavnom veću i odlučili i dodelili mu počasni doktorat. Radili smo na projektima i u jednom trenutku on je odlučio da donira svoju izvanrednu, bogatu, jedinstvenu biblioteku teološke literature, časopisa, od možda nekih 11.000, nismo sve ni prebrojali, knjiga i časopisa, naslova, koje su iz područja sve hrišćanske teologije, sociologije, religije i znači sve ono što nama treba. Odkad znam za sebe, znači od studentskih časov, možda i skoro od gimnazijnih časov, ja zbieral knjižky, kupoval som knjižky i poznejšie, jak pan otec, svjašteník na parochii v Ulipoľanoch i Novém Sáze, ľudia kupovali chyži, motory a ja kupoval knjižky. Takže še nazbierala jedna hromada knjižkoch, rochujem, že som mal okolo 20 knjižkoch i vec, počal som še i staric, starost prišla, choroty prišli, tak dalej. Ja še tako zadumal, co bude s mojima knjižkami. Ta som rozdumoval, komu bi ih doniral, komu bi daval. I prišao sam na ideju, že to može najljepše mesto, gdje bi še moglo podarovati okreme teologijne knjižky, že to budu najljepše vyhasnovani. Ja mam, možem uz najlepšu biblioteku, enciklopediju i leksikodoh na religijni teme. Ja mam okolo 100 leksikoni enciklopediji na religijni temeljem. Plus to više 100 opšti temi. Evo pravi leksikon pišem. Po ruski, uzema 3000 boki. Už 1000 mam napisano. Dostal sam vece pripoznanjeno, ajde, kad vi dvojime 2. Jedno z Vatikanu sam dostal, tri. Jedno z Vatikanu sam dostal imenovanje protojereja Stavrofora. To znači, že vam pravo nošić zlatni krest na peršoh i tako volani na bedrenik, kot je u rangu monsignora pri Rimokatoliko. To sam s Rimu dostal. Druga, to je novembarska povelja grada Novoga Sada, uprave grada Novoga Sada. Tedi bol rodonačelnik, Dragan Novaković. To je davno bilo, već preko 10 godina najmanje. Može i 20. I treća od predsjednika Ukrajine. Neka vrsta ordena.
Čili jak, že som na stanovisku, že to je isti koren, isti narod s varijantami svog razvitku, svog razvoju, svog života. I jazičnog, i kulturnog, i kažnjivog života i tako dalje. Jak co mace, povedzme pri Horvatoh, imate Dalmatince, Zagorce, Ličane, Slavonce i tako dalje. Holim 5-6, ja ne znam jak to istorijno išlo. Za Rusnacu znam, mi šitski boli Rusnaci, šitski boli Rusnaci, i Ukrajinci boli Rusnaci. A vodnje i Rusnaci, Rusići, to je Žridlove, to je istorijna naca, Rusići. A već nam davali drugi naziv, već nam Njemci dali Rusnaken i tak dalje. Mi to tako slavijano nazovali, da smo vedli Rusini. A Rusnaci, a Rusnaken to njemecke. Ali mi Rusići, Kijevska Rus, i kažem, nješkači veliki Ukrajini, znači pove, škoda, že sme še toho, jako šik, straceli to meno, škoda. Že treba Rusnaci, že bi čuvali svoju ruskost, bo to ih otrimuje. Kad to straca, oni še straca. Oni ne žive na Ukrajini, že bi prevzali ukrajinstvo. Znaš, co oni prevežu. Preto trimaju svoje, treba, že bi trimali. I ja potrimujem, že bi trimali svoje. Kto prestane bud grekokatolik, nadraže je, že bi prestal bud Rusnak. Не мусí просто, але на добрій дорожі, щоб то постало. Так як це Серби, котрі поставають члени адвентистів, баптистів і так далі, кус по кус траця за свого сербства. Бо Серб є православний, так і Русак є греко-католик. Keď toto počína stráciť, počína tráciť svoju ruskosť. Častočno. Ne znam, či to bude všetko dávať to tak opastivé slova. To, že môže dať si uvredziť na to tí slova. Ale je to moje domanie. I nie moje. Hvala ti, nebeski Oče, da voliš sav narod, kako ih voliš u celom svetu, znamo da voliš i nas. Zahvalni smo ti što se brineš za našu svakidašnjicu. Po prikladu američkog predsjedatelja, on, vi znate, on praktikuje, ali razročno, tako volani molitveni doručak. Ajde mi uvezmi molitveni doručak, ali nije razročno, ali razmešačno. Šitski panocove Novoga Sadu. I dekan fakulteta še ja oduševal i on zvolal jutre perši ishod. Perši molitveni frištik.